zapravo o jednom vrlo kratkom i vrlo intenzivnom događaju u kojem je svaka minuta isplanirana. Ja predlažem da mi odmah krenemo, odnosno da ja započnem s uvodom i dam riječ našim gošćama uvodničarkama, a vjerujem da će u tijeku narednih nekoliko minuta nam se priključiti još jedan veliki broj ljudi. Prije svega dobar dan i sretan vam Međunarodni dan žena i ženama i muškarcima koje nas slušaju. Mi smo povodom ovog skupa odlučili organizirati, povodom ovog dana odlučili organizirati forum Saveza za rodnu ravnopravnost koji djeluje pri Povelji o raznolikosti Hrvatska. Za one koji ne znaju, radi se o jednom uskom broju vrlo ambicioznih kompanija koje aktivno svake godine pokušavaju uvesti promjene u svojoj radnoj okolini s ciljem unapređenja prava žena, odnosno jednakosti za žene i za muškarce na radnom mjestu. Da stvari nisu tako lijepe i ružičaste, upozoravaju nas informacije koje dobivamo povodom ovog dana, pa je tako eto i ova situacija sa COVID-19 dodatno pogoršala i onako lošiju situaciju žena na tržištu rada. Europska unija je naime objavila da je povećan postotak obiteljskog nasilja za vrijeme pandemije, a s obzirom da žene rade u sektorima koji su najviše pogođeni pandemijom, naime čak 76% žena radi u zdravstvu, 86% u njezi u zdravstvu, žene su većinom prodavačice, većinom učiteljice i samim time su značajnije izložene utjecaju pandemije. S druge strane, za vrijeme pandemije zaposlenost žena je pala jer su upravo ovi sektori u kojima žene rade posebno pogođeni, dok je industrija koja zapošljava muškarce prosperirala, pa oni bilježe dodatno zapošljavanje. Radi se o industrijama kao što su financije, osiguranje, IT i slično. Kada govorimo o udjelu žena u menadžmentu, Hrvatska u Europskoj uniji stoji pri dnu ljestvice. Bilježimo nekih 24% žena u menadžmentu, što je značajno lošije od naših, dakle, nekadašnjih su partnera iz istočnog bloka, odnosno bivše članice istočnog bloka prednjače po udjelu žena u menadžmentu, kao što su Latvija, Poljska, Češka, Slovenija, pa se postavlja pitanje zašto mi nismo dio ove napredne statistike. Europska unija pokušava nešto učiniti po tom pitanju, govori se o donošenju direktive koja za cilj ima prisiliti ili obvezati kompanije sa više od 250 zaposlenika da objavljuju visinu plaće, odnosno da plaća kolega više nije tajna, sa ciljem da se primijeni princip jednakih plaća za jednak posao, upravo u promoviranju jednakih plaća kod žena. Evo, ovo su sve informacije koje smo mogli pročitati u medijima posljednjih dana, zahvaljujući našim partnerima iz Saveza Hanza Mediji i njihovom vrijednom izvještavanju upravo o ovim temama. A ja bih sada krenula sa našim ambicioznim rasporedom i pozvala bih saborsku zastupnicu i predsjednicu Saborskog odbora za ravnopravnost spolova, gospođu Mariju Selak Raspudić, da nam se obrati sa svojim uvodnim riječima. Marija, izvolite. Dobar dan svima, hvala vam na pozivu. Pozdrav svima i evo, žao mi je što nismo u prilici da uživo razgovaramo o ovim temama, nego ćemo to, nadam se, samo ove godine po posljednji puta učiniti virtualno. Možda bih uvodno započela s podsjećanjem na ono kada se Dan žena uopće počeo slaviti. Čini mi se da je to jedna važna lekcija i govori mnogo toga o tome zašto smo danas u situaciji kako jesmo. Naime, tamo negdje sredinom 19. stoljeća, a službeno i obilježavanje početkom 20. stoljeća, započeo se slaviti 8. mart, odnosno Dan žena, zato što su žene stupile na tržište rada i imale neadekvatne uvjete i pokušavale se onda na ulici izboriti za bolju plaću i bolje uvjete rada. Međutim, ono što je važno spomenuti je da činjenica da su žene pripuštene uopće na tržište rada nije nekakva ružičasta priča u kojoj su se žene povijesno uspjele izboriti za svoja prava.
Naime, riječ je o modernizacijskim i industrializacijskim procesima gdje je prosto pomanjkalo radne snage. Zašto to sada spominjem? Zato što u takvoj situaciji gdje su žene željno iščekivale svoju emancipaciju, kada su konačno pripuštene na to tržište rada, one su bile spremne prihvatiti bilo kakav posao, samo da bi uopće imale pravo išta raditi. Dakle, startno su objeručke prihvatile tu nezavidnu poziciju, nisu ni imale izbora, a onda se možda donekle ta nejednakost nastavila i dan danas. Danas, kada govorimo o specifičnosti ove krize u odnosu na sve ostale krize koje su do sada se događale na svijetu, važno je istaknuti da inače tijekom ekonomskih kriza više stradavaju muškarci zbog pogođenosti primjerice građevinskog sektora. Međutim, u ovoj krizi doista su pogođenije žene iz dva razloga. Jedan je ovaj razlog što su one prisutnije u zdravstvenom sektoru koji je na prvoj crti obrane, a drugi je razlog što su one i prisutnije u uslužnim djelatnostima, recimo od frizera, kozmetičara i tako dalje, koje su bile specifično i teže pogođene za vrijeme ove pandemije. Možda bih, s obzirom na nas koji smo se ovdje okupili i specifične interese sudionika, vrijedilo spomenuti jednu stvar koja doista i najviše muči žene danas, pogotovo žene u poslovnom okruženju, a to je usklađivanje privatnog i poslovnog. U tom smislu, evo, spomenut ću neke brojke, da su prije i tijekom pandemije u vremenu provedeno na brizi o djeci i kućanskim poslovima ispitanice provele 35 sati tjedno, brinući se o djeci ili unucima, u usporedbi 25 sati koje su proveli muškarci i 18 sati tjedno obavljajući kućanske poslove, dok su 12 sati proveli muškarci. Najpogođenije su one skupine koje imaju djecu mlađu od 12 godina. Kada govorimo o tome koliko je ženama doista teško uskladiti privatno i poslovno, onda vidimo i po tome što 29% žena u odnosu na 16% muškaraca kaže da im se teško usredotočiti na posao zbog obitelji i 24% žena u odnosu na 13% muškaraca kaže da im se teško usredotočiti na obitelj zbog posla. Žene su tu doista rastrzane, a te su se brojke u ovoj pandemiji potencirale. U tom smislu, evo, zaključno ću možda doći do toga što da učinimo da se ta situacija promijeni. Jednu stvar je ova pandemija ubrzala je modernizacijske procese u smislu tehnologizacije naše stvarnosti i tu bismo trebali ići prema izmjeni radnog prava, gdje bismo uveli nešto što se već uvelo u nekim zemljama Europe, a to je pravo na isključenje. Dakle, pravo da se bude nedostupan, što je izrazito važno u razdvajanju privatnog i poslovnog, pogotovo kada se radi od kuće, što je sve češće slučaj. A drugo na čemu bismo trebali raditi je na kompletnom implementiranju direktive Europske unije o usklađivanju privatnog i poslovnog života. I zaključno ću podsjetiti na jednu stvar koja je ženama uvelike otežala poziciju u ovoj pandemiji, a to je što su osim kućanskog rada i brige za djecu, one preuzele i velik teret obrazovnog sustava na sebe. U tom smislu izrazito je važno da se škole što prije, kada to uvjeti omoguće, otvore i što duže drže otvorenima, da bi žene, barem taj dio skrbi za djecu, mogle vratiti natrag u okrilje institucija i da bi uopće došle u onu poziciju da mogu razgovarati o tome da imaju ikakvu karijeru. Eto, toliko od mene da počnemo ovo vrijeme. Nadam se da ćemo ponovo razgovarati i uživo i šire i duže. Puno vam hvala, Marija. Evo, ja se nadam da ćete ostati s nama koliko god vam to vrijeme bude omogućilo i možda ako bude prilike se još i uključiti u naš današnji razgovor. Ja bih sada zamolila da nam se obrati naša dugogodišnja pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, gospođa Višnja Ljubičić, koja vrijedno i aktivno sve ove godine prati situaciju u Hrvatskoj. Ured za ravnopravnost spolova radi različita istraživanja, dakle vode statistiku o tome kakva je situacija u Hrvatskoj. Ako se ne varam, Višnja, i nedavno ste upravo završili jedno takvo istraživanje. Imamo puno istraživanja, možda govorite o gender pay gap and pension gap. To je projekt koji je već pri kraju i imali smo završnu konferenciju vezano upravo za te razlike koje danas doživljavaju žene na tržištu rada u odnosu na muškarce.
Ja vas sve lijepo skupa pozdravljam, želim vam svima čestitati Međunarodni dan žena i zahvaliti se Hrvatskom poslovnom savjetu za održivi razvoj što je ovako lijepo nas okuplja uvijek i posvećuje pažnju pitanjima ravnopravnosti spolova na svim razinama. Spomenuto je danas, dakle, Međunarodni dan žena obilježen je prije gotovo 164 godine, 1857. godine. I kada gledamo unatrag što se dogodilo posljednje 164 godine, puno toga se promijenilo. Promijenili su se radni uvjeti, poboljšani su radni uvjeti, skratilo se radno vrijeme, žene su dobile pravo glasa, žene svakodnevno razbijaju rodne stereotipe pokazujući i dokazujući da neka nametnuta ograničenja strogo podijeljenih rodnih uloga su preuski okviri za sve ono što one žele, znaju i mogu. Moram reći da je zaposlenost žena, ako gledamo hrvatsku nacionalnu statistiku, porasla u svim područjima i djelatnostima. Žene pokazuju svoje znanje, kompetencije, vještine u poduzetništvu. One su vlasnice obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, aktivne su u politici, nositeljice su u gorskim službama, one su policajke, pirotehničarke i zapovjednice ratnih brodova. Dakle, to je ono što bilježimo iz godine u godinu, da nam žene ulaze u muške sektore, takozvane muške sektore i takozvane obrazovne sektore gdje imamo veći dio muškaraca koji se obrazuju. Ipak iz godine u godinu svjedočimo ponavljanju određenih trendova, a to je ono u stvari što nas zabrinjava. Ako pogledamo statistiku građanki koje nam se obraćaju, 2/3 pritužbi zaprimamo već godinama s područja rada, zapošljavanja, socijalne sigurnosti, socijalne skrbi, mirovinskog zdravstvenog osiguranja i taj postotak, odnosno udio tih pritužbi je već negdje iznad 65%. Poznato nam je i kontinuirano ponavljamo da nam žene izrazito obrazovane izlaze sa obrazovnog sustava preko 60%, 65% već posto negdje oko visoko obrazovanih žena. Međutim, kada pogledamo kakva je situacija na razinama ekonomskog odlučivanja, tada nažalost imamo obrnutu proporcionalnu piramidu, imamo između 13 do 18%, ovisno kako nam pokazuju nacionalne statistike vezano za njihovo sudjelovanje u nadzornim i izvršnim odborima ili gdje su nositeljice, odnosno predsjednice upravnih ili nadzornih tijela manje od 10%. Odnosno dvije glavne prepreke žena na tržištu rada i vjerujem da svaka zaposlena žena i danas nazočne žene će svjedočiti o preprekama koje doživljavaju, a vezane su ili za njihovu dob ili za ostvarivanje majčinstva i pritužbe koje zaprimamo od žena odnose se, ako gledate po kategorijama i po preprekama koje najčešće se spominju, su te dvije kategorije. Njihova dob ili su uvjetno rečeno mlade ili prestare za obavljanje određenih poslova i sve ono što se odnosi na njihovu trudnoću, održavanje trudnoće, rodiljne dopuste, povratak na tržište rada, a samim time i sve ono što ih dočeka kada dođu natrag na svoje radno mjesto. Spominje se često i stakleni strop kao jedna nevidljiva barijera. Žene rjeđe dolaze do pozicija, upravljačkih pozicija, pritužuju se na situaciju koja ih također pogađa, posebice stoga što smatraju da su visoko obrazovane, kompetentne i da postavljanje konstantno nekih novih edukacija, novih usavršavanja isključivo njima, a ne njihovim kolegama, smatraju da je jedna neravnopravna bitka u toj utrci za promicanjem, odnosno za višim standardima. Mi smo naša istraživanja provodili vezano za usklađivanje obiteljskog i poslovnog života i ono što sad ukratko mogu reći je da nam žene provode 3 puta više vremena tjedno obavljajući neplaćeni rad u kućanstvu
i za obitelj, dakle više nego muškarci. Ovakva situacija, moram reći, je jedna posljedica očekivanih uloga prema kojima se od žene očekuje da bude primarno majka, supruga, a od muškarca opet jedan drugi teret, da bude hranitelj i glava obitelji. I možemo reći da zbog toga možda imamo nedovoljno učešće očeva koji koriste rodiljne i roditeljske dopuste, a i naknade. To je na godišnjoj razini posljednjih 7-8 godina negdje između 2 do 3%. Usprkos zakonom reguliranih mogućnosti korištenja od strane muškaraca, i zato je sjajno da poslodavci potiču očeve da koriste rodiljne roditeljske dopuste. Imali smo sjajnu suradnju s vašim partnerima, sa IKEA-om, koja je tu napravila korak više od europske direktive, dakle koji daju više od tih 7 dana očevog dopusta, negdje gotovo mjesec dana. Čujem sada da idu i sa novim proaktivnim natalitetnim ili demografskim politikama. Spomenut ću vrlo ukratko podzastupljenost žena i u upravljačkim i zakonodavnim izvršnim strukturama. Dakle, tu je trenutna situacija Hrvatskom saboru 30% žena, u vladi 24% žena. Lijepo zvuči tih 24%, ali kad pogledamo o kojem broju, realnom broju žena se radi, to su 4 žene. 4 ministrice, nemamo niti jednu županicu od 21 županije, uključujući grad Zagreb, imamo samo 10% gradonačelnica i 25% vijećnica na lokalnoj razini. Kao što ste već spomenuli, ove godine obilježavamo godinu dana borbe protiv globalne pandemije virusa COVID-19 koji je značajno utjecao na produbljivanje društvenih problema. Rekla bih, pogađao je i muškarce i žene na radnom mjestu, međutim ipak statistika je drugačija kada se radi o ženama. Spomenut ću Zavod za statistiku je imao negdje oko, taj podatak ste spomenuli, negdje oko 85% osoba je u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ušlo iz statusa radnog odnosa, a preko 55% upravo otpuštenih nezaposlenih osoba bile su žene, pogođene žene u uslužnim djelatnostima, maloprodaji, turizmu. Dakle, to su djelatnosti koje su bile izražene kada se govori o tome. Ove godine Europski parlament posvećuje Međunarodni dan upravo ženama koje su radile na prvoj liniji obrane od zaraze virusom COVID-19. Zaključila bih da svi problemi koji su vezani uz neravnopravni položaj žena na tržištu rada dobili su jednu novu dimenziju zbog mjera koje su se morale poduzimati u suzbijanju virusa COVID-19 i mnogi poslodavci su morali sami, rekla bih, kreirati razumijevanje obiteljskih potreba zaposlenih radnica i radnica i osmišljavati neke nove orijentirane poslovne politike upravo zbog okolnosti pandemije kojima su svjedočili i kojima svi, dakle, smo svjesni. Nastavak rješavanja tih problema mora biti sagledan iz kuta jedne krizne epidemiološke situacije, ali pri čemu nikako ne možemo gubiti iz vida učinak koji će ta kriza imati u konačnici na položaj žena i muškaraca na tržištu rada, ali u određenim gospodarskim djelatnostima. Evo, ja vam se zahvaljujem. Višnja, puno vam hvala na ovim iscrpnim podacima. Zaista nikada nije zgorega podsjećati koliko u biti u statistici je vidljivo da su žene i dalje zapostavljene na tržištu rada. Danas vozeći se na posao slušala sam radio stanicu na kojoj su se htjeli našaliti rekavši da šta je danas dan žena, a kada je dan nas muškaraca, dakle zašto se ne slavi dan muškaraca.
pokušaj šale koja me u stvari naljutila, jer oni očito nisu svjesni da je onih ostalih 355 dana u godini njihovo. Mi mi svakodnevno zaprimamo mailove kad god govorimo o nekom pitanju ili nekom području, segmentu gdje su podzastupljene žene, nakon toga uslijedi niz reakcija građana, pogotovo muških, koji kažu, a zar to se ne odnosi i na nas, zar nismo i mi jednako pogođeni kao i žene. Dakle, da bismo razgovarali o nekom problemu moramo znati što je pravilo, a što je izuzetak. I kad govorimo o izuzetku, naglasiti da se radi o izuzetku, ali kada govorimo o pravilu, dakle o većini oni koji su podzastupljeni, zanemareni, potlačeni, dakle koji doživljavaju svakodnevne barijere, onda moramo sagledati na koji način tu većinu unaprijediti da ne bude takav disbalans, odnosno neuravnotežen takav odnos danas u svim područjima života. Danas trenutno govorimo o gospodarstvu, dakle tržištu rada, ali zasigurno jako puno područja gdje je takav disbalans očit. Hvala vam puno, Višnja. Ja bih sada dala riječ našoj keynote speakerici. Sa nama je danas gospođa Anna Collins Falk. Ona je starija savjetnica i međunarodna koordinatorica Švedske agencije za rodnu ravnopravnost. Mi volimo uvijek čuti i ugledati se na one koji su se određenim problemima počeli baviti puno prije nas, pa imaju određene uspjehe u tome. Ana isto tako zna i što švedske kompanije rade na promicanju rodne ravnopravnosti u Švedskoj. Ana će nam se obratiti na engleskom jeziku. Bilo je naglašeno da je radni jezik ovog našeg skupa hrvatski i engleski. Ana će također sa nama podijeliti i svoju prezentaciju. Ana, evo predlažem da uzmete riječ. Ana, please, the floor is yours. Just please unmute yourself because we cannot keep. Yes, I'm just saying that it says the host has disabled participant sharing if I want to share my PowerPoint. So you will have to allow me to share my. Yes, you are allowed to share. Okay. So yeah, okay, just go ahead. It still says Zoom host disabled participant sharing. Sorry, I cannot hear you. Can you repeat? It still says that host has disabled participant screen sharing. Katarina, jel čuješ? Čujem i dozvoljeno je širanje, morat ćemo nešto pogledati u čem je stvarno. Čekaj sekundu. Yes, my colleague. Okay, now it's better. Okay. Okay, great. Okay. Yeah, we can see it now. Okay, you can see it now. Yes. Okay, thank you. Right. Well, thank you very much. I'm actually really delighted and very honored to be part of this. A lot of my colleagues today for International Women's Day are, of course, talking to others and so on. But I think this is very special to be invited by the Embassy and by the Alliance, and to also be able to address the private sector, which I think is really key for us to move forward. So especially on a year like this. So thank you very much. I'll start by saying Sweden believes, of course, that women and men should have equal power to shape society and their own lives. And we're often considered a gender equality role model. And yes, we have come a long way, but I work for the Swedish Gender Equality Agency, and we do the monitoring of our gender policies, and we support governments and others in this and coordinate a lot of the work. So if anywhere, we're quite aware of the remaining gaps and also of the increased challenges now during the COVID. But Sweden has what we call reclaim the F word. We have a feminist government, but you know, it's beyond words. It really means that both in feminist foreign policy and more recently feminist trade policy, we actually have to mainstream gender equality. We have to have a gender equality perspective in everything. So
For Sweden, gender equality, of course, is a matter of human rights, of democracy, and also justice. But importantly, we see it as an engine, and it drives both social and economic development and change in society and the lives of both women and men. So it's very much part of what we see as our welfare state. Of course, today we heard the previous speaker saying it's International Women's Day. I borrowed the picture here from World Health Organization, thinking that if any organization, they're the ones to be lifted. They have a webinar on women in leadership right now. It's happening at the same time as we have this. But the theme for this year is women in leadership, achieving equal future in COVID-19 world. And I think we have to keep that in mind. It's how all these issues are linked. The representation of women. We heard other issues also about balancing a work-life balance and so on. I've got two screens here. I'm sorry, I have to change this. We've got a global framework now, and I won't go into detail with that because you're all aware of that. But I think it's important to see that the Agenda 2030 has a specific goal for gender equality, but it also sees that gender equality as a driver to achieve the others. It's a driver for sustainable development overall, and looking at it as linking the three dimensions of social, economic, and environmental issues into one. And that's a very common agenda, and it's a very powerful one. And it just shows we all need to work together. It's no longer just about government. It's about private sector. It's about civil society. It's about young and old. We all need to be involved. In Sweden, we have a very, we worked a long time on this, as you have too. Gender equality policy goal is stated that women and men have the same power to shape society and their own lives. So we're committed to achieving this through a policy agenda that really combats inequality and inhibitive gender roles and structures. So you mentioned previously about roles as well. We have 6 sub-goals. I won't dwell too much on this, but just to see how we kind of structure a lot of the work and the analysis. One is about leadership and representation. The second is gender equality policy. The goal is about gender equal economy or finances. The third one is in education, and it includes norms, and it includes comprehensive sexuality education. And the fourth one is about equal share of care and domestic work. Absolutely important. And the fourth one is about equality in health. And the fifth one is to end and combat and end violence against women. I don't have much time, but the Swedish gender machinery, as we call it, we don't have a ministry as such, but we do have a equality ombudsman. And we also have our Swedish Gender Equality Agency. And then under the Ministry of Employment, we have a division of gender equality. We get involved in all sorts of areas. We work very much with the EU. This is our Director General, and we're represented in, supporting the UN and so forth. I think I'll move beyond that. I'm talking about gender gap. I want to focus a little bit on the different issues. There is a gender gap in employment, is one of the issues I wanted to raise. In Sweden, we have a dual earner model, and we've had this for 30, 40, 50 years, I think. We have our policies, our social welfare policies have always looked at a family that both parents should be allowed to be in the workforce. So policies have focused on that. So we do have the highest labor force participation of women in the EU, probably in the world, I'm not sure. But it's a very differentiated labor force. Women, like in many parts of the world, are in
certain women-dominated sectors, and we see the impact of COVID, especially on that. So even though women and men must have the same rights and opportunities there, we see we have to have more of an intersectional perspective, looking at who are the women who are not in employment today. Is it the young? Is it women that are born outside of Sweden, immigrant women, and so forth? Is it, you know, what is the situation for older people and so on? The gender gap in employment is obviously bad for sustainable development, you know, because if you really want to talk about gender equality, it means that employees can access, enjoy the same rewards, resources, and opportunities, irrespective of gender. And within the business economy as a whole, we see that I'm trying to shorten this. Sorry. We still have some issues here where gender gap, where, as I said, there's an increase in temporary employment. There are unjustified gender pay gaps, the differentials. Now, we're not talking about not only women and men having the same job, earning differently. We're also talking about the same level of education and women in different work sectors earning differently because they're undervalued. So equal pay for work of equal value. And that means, for us, that means, of course, that usually women-dominated sectors are valued less. As soon as there are too many women, it's valued less. Again, gender equality is about the economy as well. So the whole issue, we usually say gender equality and women and the empowerment of women is a human rights issue, but it's also smart economics. It also promotes the economy. World Bank, way back, I think it's 15, 20 years ago, even said gender equality makes sense. Playing on the word makes sense, but it makes sense. So all the arguments are in favor of equal participation and of gender equality. So the global GDP would actually skyrocket if we achieve gender parity in earnings. To go back to what previous speakers also mentioned, even in Sweden, of course, but we don't have quite the same level of gap. Women, you said that in Croatia, women do up to 3 times more work at home, and that's actually the global average. So this is something that absolutely needs to be tackled if we're to promote it. Women cannot, there simply isn't time, and it's even more. It's even worse now during the COVID pandemic. So what do we do? Well, one of the things we've been working a long time on is changing men's attitudes towards childcare. Also, you know, how do you promote that? You have legislation. Legislation helps to change norms, and you allow that. We tried with parental leave that was specifically targeting men. That cannot be distributed to the woman, but we still have a huge gap. And not all men take very few men actually take all of that they're allowed to do. And we're doing a lot of follow-up research on that. But we see that the benefits also in child development and also in the welfare of the fathers when they do take leave. We've also, I was actually looking for a picture I had, but it appears that it will come later. So we also see that more equal sharing of care would reduce workplace inequalities. There is a direct link between the unequal division of unpaid care and gender inequality in the labor force.
So EIGE, if you haven't heard of EIGE, you can see EIGE, the European Institute of Gender Equality. You can go into there. That's the European Union Institute that studies. They produce a lot of important statistics and reports. And they actually have one today about the impact on women of the COVID pandemic, which is being launched today. So I recommend you to read some of those reports. So across the EU, of course, the bulk of unpaid care work is done by women, and even employed women, of course. So what do we need? We need to have a fairer distribution of this, and we need to support care and family level care at the family level that is affordable and available. So I've already said that. We need change at the household level. Affordable professional care services that can help tackle both the care of the elderly, but also childcare. Here is the picture I was looking for. When I was young, a long time ago, unfortunately, we had this big campaign, and this is a big, the red-haired fellow is a big wrestler, you know, Hua Hua Dolly. He was like the male, you know, the epitome of masculinity, you know, super famous in Sweden, and he was used to promote taking parental leave, to take father leave. But the irony of it all was that he never actually did that. But anyway, he was promoting it. But this is something we really need to support for the benefit of everyone. And in countries where the government policies are not so supportive of that, there's also an important role to play for the private sector to look at these opportunities. Because when women lead as well, I'm addressing the theme of this year, which is women's leadership. Often we see that women introduce social measures that benefit all. Not all women, you know, and sometimes it's the men that take the leadership, which is excellent. We see more money is distributed to health and education, and when more women are in leadership, they give companies a higher rate of return, and often solve crises about violence. We've seen women involved in women, peace and security agenda. So what are we supposed to be looking at here? Well, I think the important thing is for us to actually look at what are the problems of gender inequality. We need to challenge stereotypes. We need to fight bias that we have of who can do what. We need to broaden our perceptions. Sometimes, you know, really, the usual word, think outside the box. We need to improve the real situations of real women and men, their reality. And today we also need to celebrate women's achievements. Women are agents of change. Women are not just vulnerable who need to be protected. They need protection, but like everybody, we are agents of change. So just to, again, give you some examples of long-term welfare reforms that actually promoted gender equality. They weren't necessarily specifically aimed at gender equality, but separate income taxation for wife and husband makes it more profitable for women actually to be involved in the workforce. And affordable quality public childcare, already in '74, is the major thing. Otherwise, it's simply not possible. And the gender neutral paid parental leave benefits, which is, I mean, it started in '74, but since then it's increased many times around, and we've experimented with more days, you know, earmarked, and number overall days have increased.
But then also, one area that we have to remember is promoting women's sexual and reproductive health and rights, maternal health, healthcare, contraception, free, legal, safe and free abortion, and comprehensive sexuality education in schools, which is also about relationships. It's about consent. It's about respectful relationships. And we just now introduced a new law so that the curriculum will also look at that and will be developed further in schools. Because that's about relationships and norms. So continued investments in our welfare system are essential for gender equality. And I think that's more evident than ever now when we see the COVID and during the lockdowns. Now, Sweden hasn't locked down as much as other countries, so I can't even imagine what many of you have experienced. We have a lot of deaths, we have a lot of tragedies as well, but we have until recently had most of our society open with other restrictions. So the impact is not the same, but there still has been a high level of impact. We have increased economic equality, but we still have a pay gap. Part-time work of women is still part of the problem of their lifelong income is not the same, even though the rate of working women is very high. But we also know that women have a higher education level than men and actually have higher grades. But women have lower salaries, lower incomes, and now we see the health impact. Women worry more, and their self-perception of health is more. And foreign-born women, especially foreign-born women from outside Europe, have the lowest labor force participation rate and are also amongst the socioeconomic worse off. I'll skip this because I mentioned intersectional before, but I think it's we need to be very clear that it's not all women we're talking about here. We're talking about, sometimes we talk about old, we talk about women with disability, of ethnic groups, certain religions, social origin. And we also take into account different gender identity and sexual orientation. So working conditions in the healthcare system has really deteriorated and very a big issue now during COVID. And of course, unemployment has hit, and it's hit a lot of the female dominated sectors as well in the service industry and entertainment and so on. And of course, gender-based violence has increased. We see that all over the world. I'm going to touch, since I'm talking to the private sector also, I'm going to touch a bit on sexism, because sexism is really relevant if you want to promote gender equality at work. So what I mean then is any act or word or picture or gesture based on an idea that women are inferior because of their sex. Now, it can be sexism. There's a difference between the discrimination but also attitudes of sexism. But it's very harmful. You know, it introduces worthlessness. It's at the root of gender inequality. And it affects women and girls disproportionately, but also men. You see, you know, a man who takes care of a child is often the target. And I know in Sweden they say, oh, you're one of those latte daddies. You just walk around and you go and you have a cafe latte all day and you walk around with a pram. You know, what are you trying to prove? And come back, you know, be a real man. You know, those are very real issues everywhere. The Council of Europe came out with a recommendation on preventing and combating sexism. So they say it's quite they even have a very good campaign. Sexism, see it, name it, stop it. You know, because sometimes you don't actually even see it. Sometimes it begins with something quite benign, but it creates a climate of intimidation, fear, and insecurity. And it leads to accepting of violence, but often against women and girls.
I think I'll skip that and move on because this is taken directly. You know, it has examples of why should it be addressed, how to prevent it. It includes labor laws and you know, gaps in wages, bonuses, promotions, complaint mechanisms, and so forth, code of conduct, and how you can put in place internal procedures for reporting it, and so forth. And but the overall idea is that, where am I? Let's see. Is that you can have this both, when you see it, name it, stop it. It's both in language, it's in communication, it's on the internet, it's in the workplace, it's in the public sector, in the judiciary through laws, it's in education, culture and sport, and also at home. So, you know, let's look at it in all areas of life, because this is one of the root causes. Now, I come from the government, and we're busy, you know, doing the analysis and giving guidance and recommendations. I sit in EU gender equality advisory groups and so on, and also the UN. But actually, gender equality on the labor market can't be advanced just by government, and it can't even be advanced just by employers. Because if we see, Anna, sorry to interrupt. I just want to remind you of the time. Okay. It's been over 20 minutes now, so I know this is the most important and most interesting part for us. So I'll go to that quickly, yeah. Yeah, but please, if you can manage it a little faster, because we are going to lose the time. Yeah. So efforts to promote equality require different actors to act from their different perspectives. So this is, again, we all have a role. I mentioned that earlier. We're looking at individual change, we're looking at formal structures, and we're looking at informal structures. I think I will share this PowerPoint with you so you can have a closer look later instead of me going through this. But you see that this is complex because it requires everything from attitudes to legislation, depending on you know, a holistic perspective. So gender equality is not a women's issue. Well, it is a women's issue, but it's not only a women's issue. It's a business issue as well. So what are we looking out for? We're looking at, well, more women in managerial positions. We're looking in trends in women's and men's pay. We're looking at proportion of women in listed company boards and management teams. We're looking at gender division in the labor market. That really begins at school. What do the girls study? Are they women in tech? And business-friendly reforms promoting equality. But we're looking at the social safety nets. And in Sweden, we even have the deduction in taxes for cleaning, maintenance, and laundry to professionalize that. So those are some of the political issues. So the Svensk Näringsliv, the Swedish, what do we call them in English? We call them I can't see what is actually it's the Confederation of Swedish Enterprise promote. They have a study here on 4 strategic ways to become an attractive employer, and gender equality is actually in there. And when you look at it, it's like, how do you include it in recruitment? How do you have a gender perspective in skills development? How do you deal with it in corporate culture and organization and management? And how do you have gender neutral wage setting? So that's actually available in English. And the benefits in the workplace, just to start summarizing this, is overall a better economy, improved productivity, increased growth and innovation, diversity of views, more flexible working, a more stable workforce, happier employees, improved customer targeting, better quality of life, and improved company reputation. So I'll give you the links so you can study some of this in more detail. But I mean, I think it gives us a very, very good, how do you say, there is so much evidence, and
to be honest, it's a no-brainer if you're in business. So what can you actually do? You can look at your vacancy announcements, see how do you write them. You can reconsider your interview questions to have more women. You can analyze your organization. You can don't take gaps into account. You can create quality workplace culture, promote work-life balance, and eliminate the gender pay gap. Because the gender roles here, I'm almost coming to an end, the gender roles here are at the core of this. You see very much the man in the background and the woman multitasking. In Sweden, there are some examples. There is an initiative called A Woman's Place. In A Woman's Place, it's how Stockholm companies create more gender equal workplaces. They discuss how you have equal resources, knowledge, and networks. You have to feel safe, free from harassment, and all these, how you can combine work and private life. It just reinforces the issues that I have mentioned. But there's one thing also, that women's and men's ideas carry equal weight, that you don't neglect the contributions. Often that happens. I think, Anna, this is a very good closing sentence. Yeah, so I will close with this. Gender equality is not a women's issue, it's a business issue. We are looking forward to bringing this forward as part of the EU and as part of the United Nations, also within the generation equality. Thank you very much. I'm really sorry I went too far over time. Thank you very much. Thank you so much. I see that we do have one comment. I ja ću se prebaciti natrag na hrvatski. Ono što sam propustila možda reći na početku, na što me Ana podsjetila, je da je njena suradnja sa nama, odnosno njeno gostovanje danas na našem forumu, zaslužno veleposlanstvo Kraljevine Švedske. Pa bih ja dala veleposlanici Dijani Markic, koja je s nama, riječ, odnosno priliku da kratko komentira. Dijana. Mirjana, puno vam hvala svima što ste s nama danas. Jako nam je drago da smo unatoč ove pandemije mogli organizirati ovaj webinar. Jako bi bilo ljepše da se vidimo. U stvari, ja bih rekla da Ana dosta puno toga već rastumačila, tako da ja ne bih previše o Švedskoj u stvari htjela govoriti ovaj put. Međutim, što bi se svima vama htjela jedno pitanje u stvari samo postaviti. Recimo da se vidimo iduće godine na ovaj dan. Koja bi bio najvažniji reform što bi Hrvatska trebala napraviti do iduće godine da bi se moglo na neki način poboljšati situacija što se tiče ovog pitanja. Mislim, ako bi mi mogli spomenuti samo jedan jedini reform, to bi bilo jako zanimljivo znati. Puno vam hvala. Hvala na ovom izazovu. Evo, s obzirom da smo jako na knap s vremenom i da neki od naših sudionika okruglog stola koji slijedi već imaju i druge obaveze, ja bih predložila da mi krenemo na razgovor sa Savezom za rodnu ravnopravnost, odnosno predstavnicima i predstavnicama nekih od članica Saveza, a ovo pitanje koje je Dijana postavila može biti isto tako challenge za neke od njih ako žele odgovoriti na njega. S obzirom, evo, ja ću malo ispremiješati poredak, pa se neću dati riječ sukladno popisu kako ste ga vi dobili u programu, nego ću prvo zamoliti gospođu Anu Hanžeković, članicu uprave Hanza Media, da uključi svoj mikrofon i da nam kaže kako je Hanza Media kao jedna velika medijska kuća koja zapošljava velik broj žena na relativno teškoj poziciji novinarske djelatnosti za koju znamo da je iscrpna, odnosno zahtjevna i za oba spola, a kamoli za žene. Kako ste se nosili sa krizom pandemije i kako je novinarski sektor u Hanza Mediji se suočio sa ovim izazovom? Ana, izvolite. Dobar dan i čestitam Međunarodni dan žena svima.
pa čak i ovih par muškaraca koji s nama i slušaju. Pandemija je naravno promijenila poslovnu dinamiku i prvo što smo morali je osvijestiti ne samo kao poslodavci, već kao i cijelo društvo da se nalazimo u posebnim i izazovnim uvjetima. U Hanza Mediji ima oko 760 zaposlenih plus još naših vanjskih suradnika oko 300-tinjak. 51% je žena, ne mogu reći da gledam i zapošljavam, nego isključivo to ide prema nekim znanju, radu i trudu. Ja sam jedina članica uprave i dvije prokuristice imam sa sobom, tako da zadnjih par godina se priča da je Hanza Media postala isključivo ženska firma, što nije tako, jer mislim da, kao što je gospođa Višnja nabrajala, da nema dovoljno žena u lokalnim zajednicama i u politici, toliko nema dovoljno žena u uredničkim funkcijama, što je meni izrazito žao, ali ne zato što one, ne zato što ja ne bi ih stavila, nego zbog toga što u nekim određenim segmentima one nisu spremne još. Ali to još ide iz prošlosti. Što se tiče korona situacije zadnjih godinu dana, znači nije toliko problem novinarstva što se tiče digitalnog dijela, ali što se tiče printa nemamo pomoć, za razliku od drugih europskih zemalja koji su dali izuzetno veliku pomoć svojim medijima, pogotovo tiskanima. Naša vlada nam nije dala nikakvu pomoć, ali guramo i trudimo se davati što manje otkaza ili micati ljude, jer znamo da ti ljudi se nemaju gdje drugdje zapošljavati. Što se tiče COVID situacije i kako smo funkcionirali, budući da ima 51% žena, je zapravo bio osobni pristup. Slušali smo zaposlenike i prilagođavali rasporede, rotacije potrebama i željama, tražili prikladna rješenja koja su u tom trenutku bili, ali ono što smo željeli da se zaposlenici osjećaju ugodno i sigurno sa svojim radnim opterećenjem koje su radili za vrijeme obavljanja svog posla. U Zagrebu je bila specifična situacija jer uz COVID smo imali 2 potresa. Ta 2 potresa su naravno uvijek na žensku stranu dijela više utjecali. Tu smo imali maksimalno razumijevanja, pogotovo radi djece doma, ali ne mogu vam reći jer je stvarno puno zaposlenika da su isto tako bili i muškarci koji su u određenim situacijama se osjećali nesigurno, pa smo pazili i na to. Dalje se trudimo na toj individualnoj razini prepoznati stres i pritisak, što mislim da je bitno, ali smo je napravili varijantu da nam se slobodno obrate ako tako nešto osjećaju. I te nekakve posebne potrebe u organizaciji radnog dana, kada su vrtići, kada je škola, da li je otvoreno, da li je zatvoreno, da li izlazimo im u susret u toj organizaciji vremena kako bi se postigao što bolji balans i poslovnog i obiteljskog, jer se dosta toga naravno svima promijenilo. Za vrijeme prvog lockdowna je stvarno radilo u zgradi 10% ljudi. Moram se pohvaliti da smo mi druge novine u svijetu koje su izašle, a da nitko nije, dnevne novine govorim, a da nije bio nitko u redakciji, znači može se, ali naravno da fali kontakti i odnosi. Danas kada smo u drugom lockdownu, pogotovo mi gledamo da smo u drugom lockdownu, jer od 28.11. kada nisu kafići radili, naša pretplata je nestala i to je bio nama veliki problem. Kad me neko pita da plaćam za kafićima, ne, nažalost ne stižem ići toliko u kafiće, nego su to naši poslovni partneri koji kupuju redovito naše pretplate. Ali ono što bi samo iznimno napomenula, to se dogodilo kod žena. Za vrijeme prvog lockdowna smo primijetili da je kod većeg dijela naših zaposlenika koji su radili od kuće došlo do isporuke iznad prosječnih rezultata. To pokazuje i neku njihovu želju i fleksibilnost za njihov doprinos. A to su bili trenuci kada smo se podosta svi bojali jer nismo znali. Ne znamo ni danas možda puno o COVID-u, ali smo se nekako suživjeli jer je prošlo
uskoro 365 dana, pogotovo za nas u Hrvatskoj sa COVID-om. Ja mislim da je to otprilike to što vam mogu reći, ne znam li imate neko pitanje, ali suma sumarum borimo se sa svim nedaćama koje nam se događaju. A kako ćete se nositi ako situacija ne krene na bolje, odnosno hoće li mediji izdržati nastavak ovakvog pritiska kakav sada osjećamo? Mislim da su mediji u pandemiji i u potresu izuzetno bitni jer smo mi ti koji izvještavamo naše čitatelje, to je jedna velika društvena odgovornost. Da li je netko za cijepljenje ili ne, ali znamo svi vrlo jednostavno da bez cijepljenja pandemije neće stati. Zato po izričitom moje naredbi sve naše dnevne novine, a to su i Jutarnji i Slobodna i Sportske novosti, da čak i magazin Globus imaju svaki put onu reklamu cijepi se, misli na druge, bez za 0 kuna, znači to nije reklama, nego je to nekakav naš stav. Kako bi pomogli, među prvima smo krenuli govoriti ljudima preko 65 godina u 3. mjesecu prošle godine, ostanite doma. Da li ćemo izdržati? Pa ja sam uvijek negdje optimist i mislim da hoćemo. Kako? Nemojte me to pitati. Ćemo se sljedeće godine pa ću vam reći kako smo preživjeli ako preživimo. Ali opet s druge strane većina vam je medija privatna, tako da očito sam da privatnici nekako moraju snaći. Ali kažem, pozitivna sam pa se nadam da će se to nekako dogoditi. Puno vam hvala, Ana, na ovom zanimljivom izlaganju. Hvala vam što ste ostali s nama, iako znam da vam se žuri dalje. Ja bih sada dala riječ kolegici Maji Crnjak. Maja Crnjak dolazi iz Erste banke, direktorica je ljudskih resursa. Za Erste banku mi ju pratimo i znamo da je politika raznolikosti i jednakih mogućnosti vrlo visoko na listi prioriteta. Zanima nas kako je da li je ta lista prioriteta se mijenjala tijekom pandemije ili je ravnopravnost na radnom mjestu i rodna ravnopravnost ostala jednako bitna u Erste banci. Maja. Hvala Mirjana. Evo, ja sam se odmutala. Jesam, dobro, uspjela sam i porušiti sve tu na stolu. Hvala na pitanju. Da, Erste u Hrvatskoj gotovo 3000 zaposlenika i moram ispraviti ovaj navod s početka, 73% su žene. Tako da u našim financijama to je ženski biznis i stvarno mogu reći da je to nekakav postotak koji je kontinuiran već godinama. Sad, da li smo se bavili baš u vrijeme krize ovom temom ravnopravnosti ili smo više išli iz perspektive idemo olakšati život najviše što možemo ljudima. Ja mislim da smo išli iz te perspektive više. Naime, evo sad je godinu dana kad je bio je četvrtak, sjećam se, u Istri su proglasili da od ponedjeljka se ide u zatvaranje i mi smo u petak ujutro rekli svima koji imaju djecu do 12 godina da ne moraju doći na posao u poslovnice. To znači u roku jednog dana reorganizirati poslovnu mrežu. Kasnije smo se to naučili raditi i za druge regije, ali to je bilo, ja bih rekla, vrlo jasna slika naših prioriteta u tom trenutku, a to je dati u toj svoj nesigurnosti jedan tračak sigurnosti ljudima koji rade kod nas. I tu primarno mislim na žene, jer u poslovnicama imamo jako puno žena koje rade. Generalno gledano, ovu prošlu godinu bih rekla da je bila sve samo ne jednostavna. Puno smo odluka donosili, puno smo promišljali o tome, ali ono što smo si stavili kao prioritete ni u jednom trenutku nismo mijenjali. Prioritet je bilo zdravlje i prioritet je bilo, kad kažem zdravlje, ne mislim samo fizičko zdravlje, nego mislim i mentalno zdravlje. I drugi prioritet je bio kontinuitet poslovanja, odnosno da naši klijenti u svakom trenutku dobiju uslugu kakvu očekuju i zaslužuju. I kad ta dva prioriteta stavite i ne šarate okolo, onda ja mislim i sam put ka rješenjima puno jednostavniji. Da sad ne prepričavam ono što je većina velikih kompanija radila, jer mislim da mi ovdje danas nismo nekakav reprezentativni uzorak Hrvatske, nažalost. Ono što smo mi svega ovoga iznjedrili je nešto što će ostati i nakon pandemije. Mi tu inicijativu našu zovemo Radim pametno i ona je zapravo zbroj
nekakvih inicijativa koje bi trebale napraviti život lakšim i izbalansiranijim za sve naše zaposlenike, a primarno za žene u budućnosti. Vrlo jednostavna pravila igre su, na primjer, da ne može biti sastanak prije 9 i nakon 3, da su petkom dani bez sastanaka, da se je skroz ok reći da će u ponedjeljak doći majstor za veš mašinu pa bi ja ostala raditi od doma. To su sve te neke stvari koje treba vrlo konkretno i plastično ljudima pokazati i komunicirati, jer tek onda će one zaživjeti. Dogod smo u postocima, dogod smo u istraživanjima, mislim da su vrlo korisna, ali neće promijeniti nas pojedinačno kao organizacije ili kao osobe. Tako da vjerujem da ćemo možda na nekom drugom panelu moći konkretnije o tim plastičnim praksama i iskustvima, vrlo rado ćemo podijeliti ono što mi radimo. Hvala. Hvala puno, Maja. S obzirom da smo iza 12 i da nas dio sudionika već pomalo napušta, ja bih se požurila dalje i zamolila da nam se obrati gospodin Damir Nevjestić, nažalost danas jedini muški predstavnik u ovom panelu. Damir je predsjednik uprave AstraZenece. Ime AstraZenece se nikada vjerojatno nije više u medijima spominjalo u Hrvatskoj, a i u Europi nego ove godine, ali mi vas nećemo pitati o toj temi. Mi ćemo vas pitati kako ste se vi nosili sa pandemijom i rodnom ravnopravnosti na radnom mjestu. Izvolite, Damir. Hvala lijepa, Mirjana. Dobar dan svima i želim vas pozdraviti u ime AstraZenece i čestitati svima Međunarodni dan žena. Mi smo ponosna članica Saveza i ponosna potpisnica Povelje za rodnu ravnopravnost već više od 2 godine i jako mi je drago da se možemo i danas vidjeti i razgovarati o ovoj bitnoj temi. AstraZeneca zapošljava u Hrvatskoj nekih 40-ak djelatnika, većinom žene, oko 70% su žene. Dijelom i zbog toga što je to posljedično interes žena za edukacijom u znači, granama farmaceutike i medicine. Ono što je bitno reći, ne samo da je ukupan broj žena veći od muškaraca na svim razinama u kompaniji, isto tako je i u menadžmentu. Također, kad govorimo o equity, pay gap, equity i tako dalje, kod nas je znači neovisno o spolu jednake mogućnosti za razvoj i također jednaki uvjeti znači zapošljavanja i rada. Što se tiče znači prošle godine i samog COVID-a, mi smo u jednu ruku privilegirani, odnosno dobili smo mogućnost da kroz globalna neka rješenja naše kompanije možemo vrlo brzo se prebaciti na digitalizirani način poslovanja. Naravno, sa prvim zatvaranjem, lockdownom smo djelatnike znači poslali doma, ali u roku nekoliko dana kroz ta globalna rješenja uspjeli ne samo u administraciji, nego čak i za djelatnike koji rade sa klijentima, unutar zdravstvenog sustava, znači omogućiti digitalni način poslovanja i rad od same kuće. Također, uspjeli smo posao podrediti i obiteljskim obvezama zaposlenika. Bilo je normalno da, ne znam, u nekom trenutku dok nisu ni škole radile, u kadar uđe dijete, nešto pita mamu ili tatu i iz početka je bilo kao ono, ups, govorili smo ne, to je ok, normalno, daj završi što imaš pa ćemo onda se vratiti natrag, znači poslu. I mislim da su to djelatnici prepoznali. Mi smo redovito radimo ispitivanje, istraživanja, zadovoljstva zaposlenika generalno i kako smo se nosili kroz samu krizu. Iako smo bili razdvojeni fizički, mi smo uspjeli kroz veći broj sastanaka obraditi teme koje su ih zanimale i davati im dovoljno informacija tako da znaju sve što se događa u korporaciji, unutar naše kompanije u Hrvatskoj i generalno sve naše daljnje planove. Mi kao kompanija ohrabrujemo inkluzivno ponašanje i različitost mišljenja i vjerujemo da ljudi kada mogu doprinijeti, dati svoja razmišljanja, svoje mišljenja i kada znaju da će se to uvažiti, onda su zainteresiraniji, produktivniji i zadovoljniji na kraju. Što se tiče Međunarodnog dana žena, osim kroz ovo događanje, mi svake godine i unutar Hrvatske, a i globalno obilježavamo Međunarodni dan žena. Ove godine imamo kampanju, tema je odaberi izazov. U stvari, odaberi određen izazov gdje promičemo prava žena, jednakost, njihovu jednakost, jer mislimo da iz tih izazova dolazi promjena, a onu promjenu koju želimo napraviti je da, kao i u AstraZenici, i globalno žene imaju jednaka prava i jednake prilike.
Evo, hvala vam lijepa još jedan put i veliko nam je zadovoljstvo da možemo biti tu i nadam se da ćemo nastaviti uspješnu suradnju i dalje. Hvala vam na ovim jako lijepim porukama, vrlo su ohrabrujuće. Da ne gubimo vrijeme, ja bih dala riječ gospođi Željki Tičić. Željka je glavna direktorica ili ne znam kako bismo preveli COO IBM-a Hrvatska. Željka, evo uzmite riječ pa se vi predstavite ako vas nisam dobro predstavila. Dobar dan još jednom svima. Dobro ste me predstavili. 8. godinu sam glavna članica uprave i direktor tvrtke. 2 su nam direktora i ja sam i tu imamo ravnopravnost spolova. Dobro držimo nekakav taj prosjek i već smo i ponosni smo potpisnici ove povelje. Drago nam je da smo danas ovdje. Dosta je toga spomenuto evo od kolege i od kolegice iz HAND, pa ne bi se voljela ponavljati, već smo i čuli i IBM nekako ima sreću prvo da smo u toj IT industriji i naravno ove izvanredne okolnosti rad od doma su nešto što nama nije bilo tako strano i teško se prebaciti, jer digitalni način rada je nekakav naš imperativ, nazovimo to tako. Rad od doma smo imali već i ranije. Međutim, ono što smo mi kao kompanija, što bi samo se nadovezala već što je rečeno, jer nama, evo kažem, sretni smo da smo u IT-u, da nam je možda to lakše, iako ne mogu se naravno svi poslovni u jednoj industriji raditi isključivo doma, ali poslodavac može dosta napraviti i mi smo se rukovodili onim što su i kolege rekle, da se ljudima naravno izađe u susret, da osluškujemo šta se dešava s okolinom, sa školom, da ljudi mogu biti fleksibilni o tome da se posao odradi ono kad njima odgovara i ništa nije strano ni voditi brigu o djeci i pomagati u školi i kuhati, znači tu je bilo prepoznato da i dan danas mi radimo na modu od doma, s tim da dolazimo u ured po potrebi i oni koji nemaju uvijek u domu u nekom zadanom trenu mogu biti uvijek u uredu i tu se nekako balansiramo da smo svi zaštićeni, a da de facto prilagođavamo način rada onom što nam u danom trenutku najbolje odgovara. Ono što smo možda dodatno napravili, evo tu ću ponosno istaknuti, čisto kao možda neku ideju za razmišljati za druge, dosta je tu već sad rečeno oko toga da smo prepoznali da ljudima treba i neka psihološka pomoć i da je to zdravlje zaposlenika i potresi u Zagrebu stvarno su nas sve malo pomakli, da kažem, i ipak su to neke dodatno izvanredne okolnosti, pogotovo u COVID okolnostima koji su zaključali taj cijeli svijet. Mi smo prošle godine u ožujku uveli program koji je dan danas naravno na snazi, kako god bude trebao. To je psihološka pomoć 24/7, ne samo za naše zaposlenike, nego i za sve članove obitelji. Znači, to je telefon koji plaća IBM, to su stručnjaci, liječnici, psiholozi i pedagozi koji možete nazvati uvijek na engleskom i na hrvatskom. Znači, to je jedan program koji je aktivan već više od godinu dana, odnosno sad će biti godinu dana, i koristi se, tako da ljudi tu i tamo imaju mogućnost nazvati i posavjetovati se nekad u nekim situacijama. Isto tako spomenuli smo dosta oko porodiljskog roditeljskog dopusta. Ono što je IBM kroz svoj globalni program implementirao je lokalno, mislim da smo možda i u Hrvatski jedni od ili jedinstveni u tom segmentu. Mi smo pokušali omogućiti i kolegama i kolegicama, znači mogu reći da imamo i kolega koji ostaju na roditeljskom i porodiljskom dopustu. Mi plaćamo razliku u onom drugoj polovici, prvi mjesec druge polovice roditeljskog dopusta, kad padamo svi na onaj nekakav minimum koji iz države se može refundirati i kompanija plaća razliku do pune 100% plaće. Znači potičemo zaposlenike da malo još ostaju duže s tom djecom i da im financijski aspekt koji nažalost najčešće onaj aspekt zbog čega se ranije vraćamo na posao ne bude taj mjesec još jedan ključan, znači da ipak ulažemo financijsko u taj dio, da naravno kroz plaću, oporezivo i kako sve ide, ljudima damo mogućnosti da ne moraju brinuti i da ostanu malo duže s tom djecom, su ipak to neke kritične godine. Ova programa su implementirana prošle godine i naravno do daljnjeg su na snazi i evo, mislim da takvi neki primjeri moraju biti podijeljeni i da budu i podrška drugima, jer želim uvijek reći, sustavno IBM to radi 100 i više godina, ne smijemo biti samo deklarativno, mi smo za ravnopravnost i bolje sutra, moramo stvarno i u praksama probati investirati u takve programe. Evo, tako da toliko s naše strane. Puno hvala Željka, zaista ovo nije prosjek Hrvatske, kako je to, čini mi se, Maja rekla. Mi smo u stvari ovdje da damo primjere dobre prakse i motiviramo druge da krenu tim putem. A evo još jedna i za kraj, zadnja sudionica ovog panela je predstavnica IKEA Hrvatske, također ne pripada prosjeku, Ana Šklopan, iz ljudskih potencijala IKEA u Hrvatskoj. Ana, evo izvolite i vama riječ.
Pozdrav, hvala. Evo prije svega sretan svima Dan žena i od Mirte koja nažalost nije mogla prisustvovati. Pa evo ukratko već su kolegice i kolega većina toga spomenula. Ono što je kod nas možda karakteristično, tijekom prvog lockdowna kako IKEA zapravo je primarno face to face radi s kupcima, tako da više od polovice naših zaposlenika iz odjela prodaje, prehrane i blagajni zapravo tokom lockdowna su bili doma. Rad od kuće je bio omogućen naravno odjelima kao što su službe za kupce, nama, računovodstvo i sličnima, a zato su našim kolegama koji su bili doma, koji su okolnosti spriječile za rad, omogućili smo im treninge, školovanja, što internet treninge, što treninge putem Coursere, znači da rade na nekakvoj svojoj edukaciji i razvoju. Također, tijekom cijelog tog perioda, bilo da su djelatnici mogli raditi od doma ili su bili spriječeni raditi od doma, primanja i plaće su bili postajani, sve benefite smo zadržali i konstantno smo radili i na nekim novim benefitima. Također smo pružili mogućnost, mi smo to tako nazvali takozvanu rizičnu skupinu djelatnicima koji se možda zbog nekakvih kroničnih dijagnoza bolesti, bilo njihovih, bilo članova njihovih kućanstava, nisu osjećali sigurno vratiti na posao po završetku lockdowna. Ostavili smo im mogućnost, znači da ostanu doma, da rade na svojim edukacijama, da rade od doma ko mogu, znači doslovno je bilo bazirano i dalje je na principu dobre volje kada se osoba osjeća sigurno da se vrati radu u robnoj kući. Također dijelili smo neke novčane naknade za izuzetan doprinos onih koji su ostali raditi u robnoj kući, budu tipa naš odjel logistike, jer je u tom periodu kako je robna kuća bila zatvorena, jako se pokrenuo ovaj dio internetske prodaje, kao što je generalno se svima od tog lockdowna i COVID situacije internetska prodaja, segment taj prodaje jako napredovao, tako da dobili su novčane nagrade za izuzetno zalaganje i trud, kao i djelatnici koji su se izuzetno zalagali putem rada od kuće. Također, kako je isto već kolegica Ana spomenula, potres nas je također zadesio, što smo također aktivno sudjelovali u pomoći djelatnicima i to sa konkretnim i obilnim financijskim donacijama djelatnicima kojima su kuće oštećene u potresu, bilo onom zagrebačkom ili ovo sada petrinskom. A kako se također cijelo vrijeme nevezano sad i uz COVID i potres brinemo, mi to zovemo health and well-being, znači nekakvo i zdravlje zaposlenika i nekakvo dobro stanje osobno svakog zaposlenika. Tako smo odmah po ovom petrinskom potresu organizirali radionice psihološke podrške. Onda smo imali jednu radionicu za unutarnji mir s vanjskim predavačem terapeutom. I imali smo već 2 i dalje ćemo to nastaviti jer je odaziv izuzetno dobar i pozitivan. Znači radionice fizičkih vježbi za opuštanje napetosti i umirivanje tijela, izbacivanje stresa iz sebe. Zaista su jako dobar feedback na te radionice. Također ono što smo kroz ovu prošlu godinu uveli, to je znači za majke i očeve koji se odluče koristiti rodiljni dopust, znači majke po povratku na posao prvih mjesec dana IKEA im omogućava kako taj skok ne bi bio prenagli, kako bi imali još neki period prilagodbe poslovnog i privatnog života. Znači mjesec dana se radi na pola radnog vremena od njihove ugovorene satnice, dok IKEA naravno pokriva i plaća kao da se radi puno radno vrijeme. Također za očeve isto želimo stimulirati u tom segmentu porodiljnih i brige o skroz maloj djeci, porodiljnih dopusta, tako da IKEA očevima omogućava da po povratku majke na posao iskoriste mjesec dana plaćenog dopusta. Znači u potpunosti ga financira IKEA i to je nevezano sve uz ove ostale zakonodavne mogućnosti. To je znači čisto jedan naš benefit. I također kako mislimo na majke, ovo se isto puno pričalo o tom periodu porodiljnih i rodiljnih dopusta, IKEA kako ima godišnje cikluse, povećanje plaća, iz tih ciklusa ne izostavlja majke koje su u toj godini na porodiljnom, nego također im se povisuje plaća u nekakvom
tom godišnjem prosjeku za tu godinu. Evo, to je ovako ukratko i o nekakvoj trenutnoj situaciji, generalno čime se bavimo za ravnopravnost i inkluzivnost i to bi bilo to. Hvala Ana, zaista puno lijepih primjera podrške za zaposlenike IKEA i ovime bi mi zapravo završili sa našim okruglim stolom i preostaje mi samo da još sa veseljem vas informiram da smo primili, dakle da smo dobili interes i potvrdili ulazak u Savez za rodnu ravnopravnost 2 nove članice. I ja znam da smo mi već jako puno preko vremena i da ste vi vrlo strpljivi još uvijek u većem broju sa nama, ali ja bih vas zamolila ako je moguće da date još minutu svog vremena i da dozvolimo ovim članicama da se kratko predstave, jer naime sa nama je globalna potpredsjednica Securitasa za ljudske potencijale Jenny Evelius, koja je izrazila želju da nam se kratko obrati. Jenny, please, the floor is yours. Thank you, Mirjana, and hello everyone. I'm Jenny and I'm delighted to be here with all of you today. So, who are Securitas? Securitas is one of the world leading security companies. We're 90 years old and we have 355,000 employees. Unfortunately, our industry has not been very good when it comes to diversity. We come from a recruitment base of military and police mainly, and that has traditionally been men. We want to change that. So what are we doing concretely? We've set a target, which is that we would like to have as many women percentage-wise as employees in managerial positions globally all over the world. We also address it through our geographical divisions, where if I take Europe for example, because Croatia is in Europe, we have it on the agenda of the country presidents' meetings. We've got individual country plans on how to address this, which are followed up individually as well. And we work a lot with our processes. How can we reduce bias? How can we make sure that all jobs, for example, are advertised internally and evaluated in a non-biased way? But I think more interesting for today is to say a few words about Securitas Croatia. And I am so proud and happy to have the opportunity to do that, because they are one of the countries that really stand out in Securitas with their commitment to the diversity issue. Securitas in Croatia is a leader in the Croatian security industry. And we have around 2,300 employees, of which 22% are female. In the management team, we have 25% women now, and we are looking to increase that share. Ivan, our country president, is personally committed to this. And what I especially admire is that they don't only talk about it and set targets, they actually do a lot. So I want to bring up 4 things that they have done. First of all, they've taken a stand. They are very clear that diversity is important, and that's why we're here today. They signed the diversity chart already in 2017, and they are the only Croatian security industry who have signed to date. Secondly, they communicate consciously. In all communication, internally and externally, Eva, our communications managers, personally make sure that all photographs are equally represented, men and women, and that all language is unbiased and refers gender neutrally to people. Thirdly, they create visibility and they create success stories.
They have an annual competition, Employee of the Year, which has been running now for 4 years. And 2 out of those 4 years, the winners have been women. Finally, and this is probably what I would like to share with others across our global team, is that they have been very conscious. So Iskra, our HR manager, has really thought about how can I make this happen? So they have built a plant school for growing female leaders in the aviation business. Because in the aviation business, everyone who's passed the security control knows that if you're a woman, you will have a woman search you, right? So there, for natural reasons, we have around 50% female employees, and we have an active and conscious plan to grow leaders there, which can then be exported into other managerial positions in the team. So that, I think, was what I just briefly wanted to share today, and I wish you all the very best of luck with this initiative. Thank you so much, Jenny. And allow me to introduce also Anđela Šutija. Anđela na hrvatskom, Anđela Šutija, koja je vlasnica i direktorica brokera osiguranja ANO. Anđela, evo samo nekoliko riječi, molim vas za kraj, s obzirom da smo zaista, evo moja greška, jako prekrdašili vrijeme. Dobar dan, jel se čujemo? Prije svega želim sretan dan žena svim ženama. ANO Broker i osiguranju već 21 godinu aktivno sudjeluje na tržištu osiguranja u Hrvatskoj. 2017. godine smo preuzeli društvo od naših EON-a, globalnog lidera u ovim poslovima, i uspješno nastavili rast. Suština našeg poslovanja je pomoć našim klijentima da uspješno, ja bih se usudila reći, i bezbrižno vode svoje poslovanje i štite ga od svih rizika o kojima smo i danas jako puno pričali. U ANO vjerujemo da nam raznolikost, a pritom ne mislim samo na tu rodnu raznolikost, osigurava najbolje savjete i ishode i za naše klijente, a indirektno i za društvo u cjelini. Želimo raditi u okruženju u kojem su svi naši zaposlenici se osjećaju ugodno, osjećaju da pripadaju i da rastu i kao profesionalci i kao ljudi. Što vjerujemo da prije svega počinje s međusobnim poštovanjem i podržavanjem različitosti ideja, iskustava i perspektiva. Mislimo da nas to u konačnici čini i boljom kompanijom. Ta različitost ima razne izvore, dolazi nam ne samo iz rodova, nego iz kulture, nacije, seksualne orijentacije i fizičke sposobnosti. Duboko sam uvjerena da je dužnost svih društava, kompanija da povedu put međusobne tolerancije, uvažavanja i pa i poticanja svih raznolikosti, i zato mi je čast da danas možemo pristupiti ovom važnom savezu i veselim se što ćemo zajedno raditi na raznolikosti našeg društva. Ako mogu citirati, onda postajemo agenti promjene, ako sam dobro zapamtila. Hvala vam. Hvala puno, Anđela. Hvala još jedanput svima. Dobrodošlica Anu i Securitasu u Savezu za rodnu ravnopravnost. Hvala svim članicama Saveza, hvala veleposlanstvu Kraljevine Švedske i hvala svima vama koji ste, evo, usprkos ovom prekoračenju vremena ostali sa nama do samoga kraja. I još jedanput sretan svima Međunarodni dan žena. Ugodan dan. Hvala. Hvala, Dženja. Dženja. Hvala lijepa svima. Hvala svima, Dženja. Hvala, doviđenja.